Super, ja mislim on će prvo ući gore na Husarvi. Ja ćemo se i Berber njušiti ovako. Dobar stvar, da malo su zada, vidiš. To ti je ta stvar, tu, ti rekviziti, ali u redu, dosta. Dosta, rekao sam. Vidi neki sječe. Bilo koja žica, samo neki sječe. Brudove trgaj žice. Ovo da se dogovorimo. Jer smo svi sad govorili. Sudo, kad dođemo gore do okruške, rećete ovaj drugi RPG-ac. Ko je kod tebe RPG-ac? Ti. Staćete ovako razmaka jedan od drugog i ustat. Nanišanite onaj rov ispred sebe. 2 metra nek bude razlika. Čim vi ispalite RPG, mada sa 84-kom direkt puca u rov. Sa desne strane ide... I pucaš, ako se on pojavi iz tranšeje, njega tražiš. Ako ide on tranšejom, da hoće puknuti, ti njega tako ne daš. Paziš i na nas kako idemo. Nemoj da ko puca preko nas, slučajno. Amdo, Buraz, ja i Hari idemo s desne strane rova. Ekro. Odredi s kime ćeš s lijeve strane, odmah. Meni fali jedan. Ne mogu, imam pomoćnika 84-ke, imam RPG-ice pomoćnika. Postoji nas trojica, dam bi još jednog. Taj ima nas trojica. Ne možeš pomoćnika nastaviti on ljulja, samo mora drugu na takije, ne više ti ne treba. Možete vas trojica, samo idete da mi uzmemo taj rov. Čim mi dođemo. Slušaj, kad mi uđemo u taj rov i čim mi zapucamo, gledajte ovo, ovo se tiče moje grupi. Čim mi izađemo na četvorca gore, počnemo pucati na desnu stranu i na ovaj rov. Kad uletimo, tekbir, Allahu Ekber, oni kreću. Ne može tekbir zato što je gore, ako Kasim uleti, njegova je tu oznaka tekbir. To je svima. Tekbir, Allahu Ekber, zna da je uletio. Mi kad budemo krenuli na četvorca, ja, Hamdo, Hari i Buraz, kad budemo krenuli prema rovu, vi ćete pucati na desnu stranu, na onaj rov, na desnoj strani. Pojedinačno. Vas ima 6 ostaje, pojedinačno puca. Kad mi dođemo do tranšeje, onda mi pucamo, vi dolazite do tranšeje. Istim putom što smo i mi. Što brže. Čim vi dođete tu, vi pokrivate desnu stranu, mi obilazimo gore onaj desni rov sa desne strane. Obilazimo ga od ozgor, ruknit ćemo Zolju, RPG, Sudo, odmah treba čim opališ ovo, odmah ćeš krenuti za nama tamo na desnu stranu. I mi ćemo, Mujica će isto probat sa te strane uzeti taj rov, a mi ćemo od ozgor. Ako Mujica prije uzme, mi odmah idemo na kotu, meni će Mujica javiti. Odmah idemo na kotu. Ja ću odmah vas rasporediti i uvezati što se tiče moje grupe. Ekro, ti za svoj rov odredi ljude koji ti idu na onaj tam rov, da se uzme, da znaju čim ga uzmu, da pokrivaju onaj dole rov od 5. vatra 84-ka i RPG. RPG isto, skidaš onaj dole rov Zemuncu što 5. bataljon napada. To kad ja ovo dobrim. Kad vidim da oni ne mogu, onda ćemo mi udarati dole. Onda ti odvajaš trojicu da idu na kvotu, a ja idem sa četvorcom, petorcom gore na kvotu. Hoćemo mi krenuti? Ima li kome šta ne jasno? Ima li koga da je strah? Ja! Mene ovo žulja je ovo kolača. Roha, gledaj da budeš do sudi. Ti ćeš svoju granatu dati dole na putu sudi da je on navrni u RPG. Ja se samo bojim za Kurtićevo zdravlje kad se vratim. I ja se također bojim. Snima. Jučer se ga držu na snajperu. I Kiše će biti, momce, evo gledajte odatle ide. Ajmo, gdje je naš kamen? Biće. Čekaj, ko ide sad s kombijom ili ko ide s kombijom? To je znak razpoznavan, nek znate, neće biti obilježavanje. Lola, ova pomoćnik ostaje tamo u Boriku, RPG isto Amika nosi iz Borika, isto puta ide onaj Ahmet s RPG-em i ostaje tamo, to ćemo vam mi ćemo Lahmiku ili isto toga. Uro uleće Jaro, ja, Baća, Asim, s jedne strane, s druge strane to ćemo vidjeti ko će ići. I tako, kako je to. To se odrada, vidimo situacije. Sistem ti je, vam ga snimaj, prvi.
Evo ga, Elitri momak. Uskakač, drugi uskakač, treći uskakač i četvrti uskakač. Prvi uskakač, Jaro, drugi, Husika, Osim i ja. četvrti bača. Vi prvi uskačite. Tako ljudi, nemoj da dižete god paniku, tako da Jeste, koliko voda ostaje. Bog da vrati. I da bi koji ostave da radimo po planu. Ovdje nadam se da to Tekbir je ko uskoči. Tekbira nema Uskakanja nema dok. Ko prvi uskoči tekbir. Tu je znak za obje da je uskočilo sad. To reci Hitki, on će od tebe Nemoj da bi to prije vremena. Nego ko uskoči on sigurno. Samo kad se uđe, onda ne Samo bi na sigurno tekbir ide. Pa ja, da ne bi bilo, evo, tekbir gotovo, a mi... A onaj sa 84. Čuvat ćemo. Sad će doći kola, bit će. Sad će doći od Kurtića vozilo po nas i mi idemo nas trojica. Nemoj da ostavite koga, ko što se dešavalo, da neko bude u potoku, neko pod rovama. Strogo paši. Opet kaže pop. Ne. A to je za koji nisu čuli, razumiš? On će to ponavljati dok svi ne budu na frekvenciji. Gdje je tvoj? Evo ga u džepu. Kako se daj vam? Vidi ovo. Ovo je znači spreman sam. 7, 9. Kažeš lav, Samo lav. lav i broj. Dobro. A ovdje ima bor. Gdje okrenam? Ma ja nisam. Evo tražio sam da mi ovdje ove važnije stvari, a on je opet frekvencije. Daj vam. Slušaj ovo. Znači samo ja se javim, kačket, lav, 797. Spreman. I gotovo. Ne, labu se javiš. Ti ne mora se, on će slušat da ja sad Moraš ne pričam pol obraćaš sat. se njemu. Labu ostavljen. Jel je to sve grupe kreću? Ne. Od onog početnog gdje smo gljive brali. Dole? Dole je tam početno ide. i onda svako ide i Dobro, nećemo odjednom svi. Dobro. Imat ćemo sat vremena odande. Prilike rasporediti vrijeme, sad svako sebi da ide. Koliko treba kolega? Nek znate, sanitet je kod tekneta onda. Tu je, ako bude ranjeni do tekneta se slače, ono se uzmaju nosači, prva se pomoć ukazuje, kasnije se oni koji su snegli, vraćaju se gore opet na borbeni položaj. A mi snosimo. Snosi onaj... Ko bude Snosi ko ima tu. Nek se teknuta gore Ispod tekneta. Znači ovo putem već. U stvari, da li ima dole još ispod tekneta, dole u potoku, jel ostaje i to? Za 5. bataljon. Ja sam vam objašnjavao, znači na prelivi, kod tekneta, u potoku i na malom husaru, svugdje vas čeka. Ima u potoku, znači vama je bliže. Ali svi morate proći pored onog reona gdje je teknet, tu svi morate proći. Ne mora 5. bataljon. Ne moram ja. Da idem gore, idem ispod. Daleko te ideš na prelivu, opet morate... Ne. Može prijeti To je put. To povoljnije mu je, ako bude ranjeni. Znači čekate na prelivi, stručno medicinsko lice sa nosačem. Čekate u potoku Ploče, kod tekneta i na malom husaru. Gdje god da kreneš, naići ćeš na sanitetu. Na maloj razini, razumiješ? Znači na tebe najinteresantnija preliva. Ajde vam. Za tebe. Gdje mu je najbliže? Jesi. Tamo prošlo. Ajde, pristavi. Dobro, ovaj. On je kriv. Ovdje mene za volan. Vozim to mi. Ajma, nisu i oni najkakvi drugi. Jel to došlo policije tu ne? Koliko ih treba doći? Vozim kamion, jebo ovoga. Dobro je malo izlazi iz kamiona. Što neko ne da ti vozi? Ništa, vidite po svom vratu. Koga nije? Hajde kurbani, hajde polako. Hajde, čekaju nas pice gore, tako ti vidite laje. Poneste ovoj transportnu vreću za slamni. Nemoj, molim te. Šta će nam? Gledajte bi serija. Ovdje stuču. Primijete, pa sad kada mi izviruje ozgo, vidite.
Što bi ja njemu dam žegi? Nemoj, Ništa ne bije. Ništa nemoj na svoju ruku raditi, ima ljudi. Naši ispadi ti sad ne znam. Doći ljudi ulog u ploči. Spuštaj se. Biće bolje. Što pričat ništa što ne valja. Što valja, to slobodno pričaj. Nema ni problema. Džava, ne volim pistol, Ja mislio da ga ponesem sad. Evo sam ponijeti, rekao ponesi ga, evo. A neki si zdravo bilo, bit će ko vode. Bit će druga prilika. Bolje da... Daj mene u moje gođe, jepo se. Da bude punjenje ispala. Evo sad stav, gdje smo ostali to? Evo, kipanje. Kako će vam tjepno ovdje ujasni. Da da te Bog za sebe. Ja vam drago što nas vidi. Evo, nije to i država. Tam tuda. Otaraj malo. Jebalo me od dana i dobro. Tebi drago. Gdje ti vodiš? Ovo da me se četnici pripadnu. A trombloni, leptirica. Operacija. Bomba. Cigara, kje? Ne. Nemoj bombi, još. Bombe koga nema bombe. Dole. Šta sad treba? Cigare. Cigare su. Da zapališ jedno. Kućeš si ne keri. Uproboj na husar. A drugi je šalom. Bio sam prvi, pa se me od drugi prebacali. Kaže, suviše. Arogantan. Jel te strah? Ma kakvi strah. Vidim po Popovića jednog. Nije mi platio drva od prošle godine. Dužan mi ostao neke marke. Pa inače ne bi se prijavio. Volja mi je dobra jako. Dužan para. Tu sam na kratko. Iz Zagreba sam. Ne. Kako borbeni moral? Evo vidiš, digli su me iz postelje drugi šala. Borbi molar, evo vidiš, pajde su sve ošle. Gaće su rance. Evo gaće su u rancu, sve stari. Tromboni, mine. Tu je sve pajda. Puška je tu, nemoj Boga nju da zaboraviš. Evo je pajda. Cigančica. Ajde. I veker je tu, 50 maraka. Mama diva iz Švedske poslala.
Čuj sirenu. Hoće se četnici obradati ako te zarobi. Biće njima polaj dojebeno. Evo ovaj karmin stvarno deluksa nešto. O žene sam mahnu na moment. Deluksa. A što ti malo popravi? Polaj. Dobro, evo. Ovdje. Jeba, ispucala mi usne. Kira. Ajno go. Spreman je. Gotovo. Daj, molim me, Daj mi prst. Prinesi ti. Spreman. Nije promijenio. Šta kaže? Ovo sad zove mrava. Pa kad onaj žuti malo, moraš malo buke dodati. Još više, nek stani. Nek stani, nema potrebe više pucat na taj. Šta? Jer oni ako su uletli su gotovo. Bravo,
Sad ovaj vidi sedlo. Ko sad radi? Ništa. Daj nek udra, nemoj još ništa. Gdje vidi, koga se ovo? Čekaj, čuvaj se, ne vidi. Otvara ovako. Neko ubaciti. To je drugi glas. Ništa ne ovdje zaranje. Javi se gdje si obad. Vuk je zis. Konta ostala još. Samo malo dići to dobro. Ovo je čisto. Daj ona da puni nek sve. Malo vode. Okrini vas tamo. Kožna karta 47, tu se nalazim. Kožna karta 47. 47, desna sisa husara. Tu je. Tu je gore. Dobro, razumio. Pčela zove pavuka, pčela zove pavuka. Reci, pčela, reci. Kožna karta 47. Uzet. Razumio, reci dalje. Nisi prošao. Popijeli se. Pavuk, razumio. Reci, pčela. Nisi prošao, pavuk. Pčela, pčela, pavuk. Pčela na prijemu. Reci, pčela, reci. Aj ti sjed gore. Ovaj. Karta 47. Desna sisa husara. Razumio sam kodna karta 47. Šta dalje? Tu se nalazi. Trebam se uvezat sa obadom, sa obadom. Razumio, pčela, razumio. Možete pobio, idemo dalje. Ne zauzimajte kanal. Dobro. Obad, pauk. Rekao. Pčela javlja da je na kodna karta 47. Što rekoš je otići? Pčela, pauk. Pčela, pauk.
kodnu kartu 47. Tu se nalazim. Svaka čast, Mujica. Da li treba raditi Vuk? Zis. Pauk, Kovar. Molim vas, zaustavi na sedlu artiljeriju. Zaustavljanje sedla artiljeriju. Razumio? To znači i to. Dobre. Top. Obad, Pauk. Obad, Pauk. Htjela na prijem. Htjela na prijemu, reci Pauk. Pokušaj se uvezati sa Obadom. To upravo pokušavam, pa ćemo se onda čuti dok se ja i on uvežemo. Pčela, Pauk. Pčela na prijemu, reci. Jel stoji sve? Svi s prošlom. Hoću obustaviti. Ne znam ništa dok se spojim sa Obadom, onda ću ti sve reći. Dobro, Pčela, dobro radi. Evo, pa ajdu. Mujica, ne muca. Malo zastavi pa. Idi. Prijemu. Mušica ovdje. Pogledaj tam ispred nas ko. Dizdar. Šeima. Ponovi Mušica. Ko je na prvoj sisi, znaš li tačno? Htjela se javlja da je on. Ajde, vidjeti. Mušica, Pauk. Mušica, reci! Pokušaj stupiti kontakt sa Pčelom. Ovdje, Pčela. Pauk na prijem. Reci mi što je sve. Ha? Ponovi, ne čujem te. To je znao. Mrav, Pauk. Ovdje. Mrav, Pauk. Pauk, reci, Mušici, gdje je tačno Mrav? Šta kaže? Pauk na prijemu, ko zove? Čuka, pitaš, ja sam da se ide na drugu. Komandanta, komandant kaže, malo strpljenja. Koja ima druga čuka, evo ja. I koliko ima tam. Ima crvena jabuka ispod. Crvena jabuka vjerovi. A čekaj, on Vedro uzeti sad ovo ovdje gore. Lijeva čuka. Znači puta gore, stvarno. Bliska. Osa, Pauk. 20 minuta. 3:15 počne. Više, stvarno, sam izračen. Pol sata. Ovo se ipaš jedan drugo. Obustavlja artiljeriju, hoćemo mi, jer ga moram otvoreno. Obustavljena je, razumio? Laže! Četo, prneš mi na kurac. Mujica. Laže. Moram otvoreno. Neš nakura. Evo ovaj. Pčela zove Obada. Kjera Maki, gdje je Kjera? Pčela zove Obada. Pauk, Pčela zove Obada. Ajmo pop. Šta je pop? Mijenjati.
ići na sljedeći signal. Ovako je. Znam, ovako je. Znaju oni koji im je, znaš ti. Pčela, pauk. Treba red. Koji pop? Pop 2, pop 3. Pa koji je bio sad sljedeći? Niste prošli, za sve važi pop. I važi 549. Dobar. Pauk ovdje. Ponovi. Pošli posljednji snag. Joker, tango i lijepi. 549. Oba dobar pauk. Ide, pojačajte. Ko? Joker? Pauk, tango. Pauk na prijemu. Ide 549. Dobro, tango. Ko je tango? Joker, pauk. Idemo som 549. 549. Posljednje snage. Oba dobar pauk. Oba dobar pauk. Reća vas. Radite po planu. Šta je? Radite po dogovorenom planu. Pauk, oba. Reci obade. Imaš li legitimaciju? Ima. Koja je legitimacija? Ovako se optimiš. S6. Nisi prošao, ponovi. S6. S6. 89. Prošao si, dobro je. Oba dobar pauk. Sve obade. Pauk. Je u redu? Redu je. Ponovi obade, ponovi. To zaposleno. Snage treba u kanister dok se ne vidi. Oba dobar pauk. Slušao vas. Idemo tablica. Slušaš obade? Dobro, slušam. Test X. Ponovi. Test X. 6, 67. 67. Dobro. Ma ne te pobio, nema ti para. Obade, u rede. Oba dobar pauk. Šta je ovo? Pčela, pauk. Zarobili ih go samo malo. Si na koti. Čuje se blisko. Samo malo. Mujica na koti, čuj. Evo i gotovo. Daj van. Daj van. Gotovo. Čuj si, gotovo. Uzeo. Joker, pauk. Čestica sovi. Uzorala je. Sova uzorala se. Joj.
pčela. Čuj tamo one linije. To znači pogledaj, bro. Pobli, bro. Ponovi pčela. Ovdje sam nešto kuta, nemaš možda 70 kuna. 3 mora. Imaš li kartu? Čuj, prispej, gdje ste? Pauk, tango. Red tango. Legitimiši pčelu. Pčela je sa mnom ovdje. Okej. Ko je pčela moja? Pčela je mujo, a Pčela je mujo, a tango pčelu. izo. Reci, Joker. Dobro, Joker, idi sa poslednjim. Redu, ide. Što govori posebno, udarat će na brzaj. Pauk na prijemu. Kod pčele. Pauk je na kanalu. Jeri, Pauk je na kanalu. Mogu pobjeći, ne mogu. gotovo ošao i on. Je ošao? Lego i špic. Kad je lego? Evo sad. Daj mi pitaj kesu materi. Pauk je na kanalu. Obade, Pauk. Preuzmi akciju. Razumio. Obade, Pauk. Reci, Pauk. Si kod pčele. Jesi tu sam. Može li Som B na 46? Ponavljam, može li Som B na 46? Som. Som B na 46. 46, 86. Koliko ima ništa? Ovo, skroz lošo. Udar maturu. Ovo je glava nas. Sve se zvatamo da smo izgledači. Ko tu sad otišli? Viš šta uradila haubica. Jeste vi Liljani moj? Liljani učer, ali Biljan skloni se ti ovdje. Čekaj, ovo je u haubicu uradila. Evo Vehi, dobro. Ima neko šipravni kontroli. Evo je. Hej. Njega odnio Kjara u džepu, ovo zadnje. Pazi za leđa, neće šta. Mal bitno od mrudova, vidi. Od mrudova? Ja. Tebi ja ne znam. Prvo to je to što će bilo. Ovo je tamo, ovo je vam sad rovo, imala sam isti, ja vidim. Tu, smrtali opet tamo. Mamu im jedan, neće, osta živi. Ovdje. O, hoće. Malo da i ovdje slika. Dalje? Jel puno? Pa nije baš puno.
Ej, gdje skloni? Malo, ti malo se. Gdje sam? Ajde sad. Dobra, on se vratio dozadu. Ahbab, dobar, a? Nije mi vam ovo jeboti. Ovo je čudo sve. Čudo. Znači, mora ona u mraku. Može se mu, ne može, ali može se. Može, ajde. U majku. U spetu mi skroz geler jebu majku. Mene je u guzicu nešto zizlo jebote. Go, boli. Ne, kažal, kara. Samo sagni se da. Evo. Nešto ispane. Evo ti mrtvog deliju snimio. Čuvaj. Imaju u mene do trojica, ićeš sa mnom, jebem ih i mama. Čekaj, otkri ga. Čekaj, neka... Otkri ga, nema. Obučen je sam. On je u fazi raspadanja. O je majko. Ima bit ćeš dole jednog koji je više najebu. Če? Snimaj, snimaj! Gotovo je naše. Hoćemo malo pucat? Ne boj se. Deda malo pucat. Hajde. Nemoj. To plen. Svaka ti čast. Vidiš dole, on riješio. Bude ja od drova na leku. Daj, gore snu. Ajmo se popiti. Vidi kako otud može uzeti. S ove strane. Čekaj. Vidiš. Čekaj. Evo. A, neće više nikad pucat. Aj, žao mi ga, ali šta ćemo ja, borci smo. I on i ja, ali tako? Drži ga vam, aha. Ima bombi jednu unde jebote, trombuna da je u... A šta je ono, 120 bila? Valja. Hajde. Savite, gdje ti on? Hajde, Saju! Kuda vam se sad ide? Šta je sad? Hajde vam, pravo. Idem se iđu.
Može. Komandante, da li ovi najnoviji uspjesi boraca iz sastava vaše brigade, da li su ovi uspjesi strateškog ili taktičkog značaja? Šta oni znače u globalnom smislu? Pa zavisi iz kojeg se ugla gleda, moglo bi se reći da su i taktičkog i strategijskog značaja. Taktičkog značaja su sa aspekta uloga naše jedinice, a strategijskog značaja su sa aspekta šireg gledanja u smislu oslobađanja novih prostora, posebno prema gradu Tesliću. Inače, četnici su objekat Husara zaposjeli praktično bez borbe na samom početku rata. To je jedna od najdominantnijih kvota ispred naše zone i kvota prema gradu Tesliću. Međutim, naši borci su je oslobodili jednom briljantnom akcijom, koristeći pri tome sve svoje vještine koje su stekli u toku dosadašnjeg toka rata. Ovladali smo objektima Husara jednom kontraakcijom, prije svega stabilno i čvrsto čuvajući vlastitu liniju i vrijebali priliku tako da smo u jednom kontraudaru za veoma kratko vrijeme ovladali kompletnim objektima Husara i praktično otvorili vrata prema gradu Tesliću, odnosno prema Banji Vrućici. Hvala lijepo. Akcija oslobađanja objekta Husar pod šifrom Sedlo je jedna od ranije pripremljenih akcija, odnosno planova osvajanja objekata ispred grada Teslića, odnosno stvaranja pretpostavki za oslobađanje grada Teslića. Izvedena je iznenadnim napadom naših izviđačko-diverzantskih grupa koje su bile praćene snažnom artiljerijom i u tom slučaju se odstupilo od načela upotrebe nekih artiljerijskih oruđa, što je kod neprijatelja izazvalo paniku i bijeg, a omogućilo je našim snagama da ovladaju kompletnim objektom i tako stvorimo jednu od pretpostavki za oslobađanje grada Teslića. Dete, dok je vruće. Ko je za slovo? Ti ćeš da znam ja tvoje marifetluke. Joj, ljudi, a sinoć ja išao manje zvao Hazma. A rekao, jesam li rekao, ja sad naredim, kao ne znam ja. Ne znaš ti, ali ja znam. Zašto? Pa, odmah. Aha. Dolu odjek. Samo ako nije slatko i sve bi još. Ali dobro si sad, opet će biti odjek. Ali neće. Ovdje kuće. Evo, sad čovjek da su bili spavali u autu. Nema potrebe. Mi nekad ćemo ostati više od 24 sata. Dobro, reći ja prijako. Mi samo osvanimo. Ej, ako ti ovo... Evo, znam kako je komanda bila. Trenutno. Ajmo ovamo, ej, može. Daj, gdje spuni elemente? Zašto? Pazi na elemente. Može.
se okupi, ja ne smijem izać. Nek poredaju samo po jedan red blokova iznad i... Svi do tog krajnju! Gotovo! Allah već! Zađo, tu je tražio! U zaklon! Zaklon, šeš! Hoće upucati, neće.